Jingaiei Rehabilitation Center kabadon has Syadrit Bhoi District hakasan Tarik Nailar kala kynjoh Shisnem pura ban ai jingshakri shaki Samla ki Balang ngop jingdih bapher ban pynkylla thymmai pat ya jingim jongki kum kadak jong jingkemen halor jingaiei denti hakani Shisnem lenter kinong ngelam juga Balang U Blei Jylla ki badai kinong penyat bat nongkni jongkani ka Rehabilitation Center kila penlong da jing rakhi kerpang ban sa kan mau ya jing Dap Shisnem jongkani ka Rehabilitation Center. Hakani sngi lawan banyadon lang Bah Pyniaid Sing Syiem Chief Executive Member ka KHEDC Pastor GA Kharshïing Pastor M Shangpliang Pastor R Imiong Pastor AM Mihsil Pastor K Nongpluh kinong sya sumar hakani kejaka lembat ki para banget jong ka Balang U Blei hakabayadai bat kijing don kam jong kani kejaka Bah Pyniaid Sing Syiem ula pentip banakalyang ka KHEDC kan mang tengka kumba Shipaulak na kabenta ban penhe bat thau thymmai shu yaki kamera hakane kajaka ba pentip ru bahadien kajingkran kajong u na kalyang menteri rang ba Jylla ukon rat ki sangma ulamang sanlak tengka na ka scheme Chief Minister Special Development Fund na kabenta ban thet ya ka generator ban penbiang boarding hakane kajaka hoi habalas dang kumulai usno dang buon ki jingdan kam Lese ko mangitip unta ka capacity jong ni ka center ka longtang shipong ngre na kitaw bang nakya lese pihak ban pediang khal angun te insuthu badan don kam shibon ki lahat jingrap bat nakaliang ka district council nai klan ne bai MDC menendu shabangan wan shani namal MDC local MDC de kong magdalene sokme ngal ongba in hak ban shim ka application na ka center bangin yo ban ai ka scheme na kalian ka district council ban shna company he ka building ban yo se sa shi kamra jakasa na kamta ki badan kam singin yo ban yarap shikola na kalian ka district council but na kalian jong chief minister hakabedi ka proposal ban yo generator la jong na mal pat yo ka electricity connection ni te hakabedi ba kata la sanction la cross check Mene the Deputy Secretary Jongka Secretariat Office, CMO Office. But yang kani la sanction kumasan la tam ban tiet yo generator naka Chief Minister Special Development Fund. But hapo ka arpo kare fin sayo ia ka work order dan ka purchase order na Block Development Officer Jongko Muslim. Kabenta ka baningkong. Ako ban pengkemau ia ka vision Jongka Center. Ka vision ke GUE kata galong kumni ban job ya ki men sim ki bala job ban pynkylla dore ki sya ka jingim ke bathamai lingba u Jesus Christ kata ade ka vision ni jongi tamar ni sutho ba pynkylla dor bathamai ke ke jaka ka bani petsa ki parlok jingi ke bi ki parlok bi ke ba de ban pynkylla dor ki ditang Jesus ki dor mentak argon ya sim jingsa maximum di sipawot de tak anu ya sim extra katang jing kalau pynkylla dor ki bale kata ditang jisu ban khau thymmai ke jing jongki kabaan ka jing thmu jong ke Jingaiei Rehabilitation Center kalong ban ai ke jingshakri met bat man sim segini ki parlok ki balang ngop haga di kabam ban ya rapi ki ban ya selok pat ki penduai ki ban pynkylla dor ki sya ka jingim ke bathamai lingbau Jesus Christ kini ke jaga kali kata ka bagi ai ke jingshakri met ban sim kat pengilae na kalian dungi unga center banyak rapi ki mentally physically spiritually holistic banyak rapi ki hai bentabaro de bandi slok penduai kamta makin mi deni ke jaga kinong ki breu ki pynkylla dor umdeng mengi ki breu de Jesus pynkylla ke jingim jongki Eko mulong hadu bantang ni dalam line work staff, ni dalam project manager, baik bakmi, yang kam hamdi baro, nantang ni dalam staff, kam cook, baik iki kam set kam tiu kiwe kunjung security, baik trailang hibar lain ki trailang, nak bantang pentelur ke kam hamdi rehab center. Ni ayu U Blei bang ni dalam medical doctor jengi jual bangun kapor. Banle medical check up na kabanta gini ki parok jini basa ni
Dr. Wilbur Manas ismu nagabanta jungi wala indo pendorika bani hang nagaporu I Shimkia Shibu nagapos ko banyo bantai bankmi igini ki parlo ki jungi ki basa hangne de kumulong haru bantang mo manne bagidon ko bakar anun ki parlo ki basa hangne ki wala ka jika bapher bat nilayo ban ai ki jingshakri nagabanta jungi ni ki parlo ki jungi kat bangila kebut kebor jungi Limba kini kita ada di benai, kita di rung di belami, kita di sak lain benai, di sak saw benai, dan di sak biru benai, bukan terter. Ibuan kita cakap ke bapher, bagi M U Blei ni lekat bala benai kita syakri nak bantah jongki. Hang ni yang rehab center kita sibuk di activities, kita sibuk di program ini. Aku juru kita ke counseling, menuju